Bimol the representative ni, he is not authority. Ma government not it. Loud the way, loud by which my matoni. At the Chamani, Pum, the labor that Bengal, the communist ma'am, TMC ma'am, Kariba Kerala, the DMK, Kariba Mara, Stragi, Sivisana Kariba, Manipur, Amak Duduriba. Lobulamundere. Other than he is the champion of all Bohaining Congress kid not take go. It's a Bimol oina. Magum City, Matung the Sulaka to Mande Harina. At the Madam Chadana. Magi area with the Ma authority not there about. My authority Lauba. Adunani, I go on political partition appeal to say, Center the Sakar Pibiki MP Tagano by opposition top. Congress no Pirate, Congress not about CPI or Midrangamo in drop. Tawidana, Yunam Yaiman Tawidana, Megachandra Tawidana, Chamacho Tawidana, among that. Karkarun to Mangatanaba. Ruling you over to the BJP or Congress or Amata Nang there, but Yaga Yadega. Aduna. We know Congress of the Gadano Congress we have not there. Chak Tongiba Pujari, Jana Pajana Tongrabada, Tum Pajana Taktrabada, Summa Pandala represent Nanga Tum Taknabal out there. Nanga singing Chinabal out there. Can I Sibusumbrane? I'm not supporting the Bimol. Go to give one him. Longmungre. Okulgi Kangde, Mi Chamaga, Nipum, do it to that, Mini Punkaibunate, Mini Tara Paramoida. As you can tell, Hutana, Chimatan, the Obiro. Higher than Yaunai, Parliament gets a Urubanote, Ado Moga Kalman practice away, say, Larry Pai, Mogi debate, Yangaba. Yamwa question gang, which had to look at Payadeva, Lutriga told him never. Got motion book at calling attention. I think a party, Moayaba Kaidna, why Aduki Eradati, am later. Aduna, to some extent, Lady Vasida. Budget session Manung Sida, York, Matam Pangamoy, I could have a Kanga of Nectar, Manipur, Kotimo, Tak Panga Ponte, and I'll pay the Manipuri Nanga, Draco, I need a high Abnate. Aduna, Karo, Pajana, Toraka, Tammy, what color hair not summoning a Chuyako? Adu Suyai, Aduna, Pajana, Tobani, Adu Basel is their chair. To me, independently, only order me. In then independent state, Ama. Manipur sovereign independent nation state ama ani is punchin na kanda besel state ama the tawbat man kara hantaba thata tawbanang de aina loksela bani ko hairaga parsi state thamitu besel state natro akoi di chap chap sovereign ni india ju sovereign ani punbin nare adi akoi ani mak sovereign ni haida je sovereign ko no jo hairi india gi manung dalai be state punamaksa state has got its own sovereignty in the state list. State list number 2 gimatung inna state ki masagi sovereign power leje laipa apun magi sovereign na amani state masagi sovereign lejeri haibana ba aduna am chumna sijna ba pot amana ba aduda sai santana halibdo basal de bonotre na kalino aina mutung norok state haragena norok state ki thakta kochi thamne ba aduna kana no ba koi thakta tawriba the foreign hen yauraga hoi hojipudi phaba punba tawdana khara tawre Ukraine gi taruk ama moi dumti chumna lakne PAP param de haibi khakte gi nebu da hai adu gi changdok cheng do khangdra America masa dumdi am chaung chena redna kautruki aduga moirang korengi piroi gi da arang phamma Sokiba, Chigiba Chindo. Chairperson, I don't know what to say. We have pleaded that this house should discuss Rishikante's folded health. Also is asking for this house to spare some time to discuss one way to go forward and to discuss this denial of human rights. In this step, lastly but not the least, Rishikante's folded hand is also asking the government of India do not treat Manipur as a basin state of an empire. It is a state, a unit of the Union of India. Please do not forget the government of India is treating as if it is another basin state of an empire called the Indian state. It should not be done. Justice is required.
you have an inquiry committee instituted which is supposed to submit his report within 6 months in 2023. Now this is 2026. Why is that the government of India is scared to fix responsibility this violence? Hairiba thamkiba wafam asiga mari lenana ahanba maktada oza pabung manigi mafamda ai center na Manipur si a basin step aina lawrise oza masigi matang sida oza kari haibaning ba yai masik kadai fabo oithokpa yai haibadu oza gi wakhalonda kitang thambina baning singjal hoi yam phajaba topic ni center treats Manipur as Vassal state, says MP Bimol. Narang Makni, Member of Parliament from Inner Manipur Lok Sabha constituency ki Kakiba, Dr. MP Bimol, Dr. Hangomcha Bimol na 0 hour ki Khodong Chava Lauraga, Manipur ki Hojujimak Oiba crisis. Rishikanta Kawata Amanigi Mamangda Kachung Hano Degi original Oiba Churachan Purda Makul Naraga Hyderabad Hawda Numena Kaptana Tamti Haitana Kuki criminal Singna Hatki Bedo Adigi Matanga Parliamenta question Pukat Pani raised Obani 0 Wargi Kudong Chabal Loraga Mana Hairiba Center treats Manipur as Vassal state. Vassal state ready karino. Maning tamba sovereign state amana loksin biraba namtha biraba makha polaba subordinate to the powerful state haibani chapchab se powerful state amagi makha da subordinate oina formally leiraba amade yengba miyeng do miteron na hairagati Center na Manipur bo hantaba makha thaba state amugumna yengba yaroi haidana magi mod ama haibani yam chummi hairiba point se Manipur se chai lising anigi puari leibani yam hele puari lising manga tara leireko but miwi ba khunai chena khaitang chawkhalakpa mong taba leipak wayen tawrakpa matam se 33 AD dagi na chaurakna parne chaurakna te chapsana adigi mamang da chu ningthoron parma kale raga chu chai lising kale jarga chu 33 AD dagi khatang chawkhat pagi mangan phangba civilization state nation sovereign state ama oidana lakpani marak marakta mikha ponma chai taret khuntak pa adigi chai angkai taruk british ki makha polapna leiruba achine chengma macha macha chai cham chani chahum gumba ning tam mamang ki yaw khraga chu mapungda tailising anida ni to panjara su api polai ba ojara su maning tam na hainu humna lak chaba ai ko gi area pak chaw ba se amuk chaw thok pa amuk piction ba adu india da pun ma tam da budi hojik lairi ba su na lairaba adu maina lak pa se masida india de he pun gi ba 1949 15 October Majo all jai kon haida ba yade India da Mhrc da Manabi state amaga Manabi state India na chobe state ni ai ko na apikpa state ni nation state chap mani asida punmina se ko da pulap yangmina se chakum punna chamina se haibani samna harab da arrival on da haraga lo he pungi baga nam thak ki mong da habitare part c bhaw yodaba 1949 की 15 अक्टूबर दगिना 1950 की 25 जनवरी भाव 26 की मामांग भाव से मसी चीफ कमिश्नर प्रोविंस हाइदना लेबा अदुगा लोइना 26 जनवरी 1950 इंडिया की रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हेक चतपा सिदगिना स्टेट अहुम तोना खाइदोपदा पार्टी स्टेट तस के थाकता थमकपा अदुगा चई खरबुना टेरिटोरियल काउंसिल टीसी पेरेट ने हाइना बदो अदु लेरकपा अदुदगी अमु 63 के अदवाइदगी टेरिटोरियल असेंबली लेरकपा अदुदगी ओनली ऑन 1972 की 21 जनवरी दगी डील इंडिया की लेरिबे स्टेट मतम द तरामापन सुबे स्टेट से
ai khoi ba hoji kun ma pal lom le ko kun ban ku ma pan aduda waraptana manaba state amata lakhi bana aduna Vassal state amagi type ta hantane me hek pun ma matam de gi hongna khoi manaba thakta saktung phajana phangangani india gi state amoni india gi manung da ma toina tomina gani haiba se aran me agreement ni na haiba adugumba unconstitutional amasung legally valid oidaba according to the 1993 ge October 19 the merger convention on Manipur issues haiba duda hoji hingi begi manung da ai yauja hui ayam loine sigara halam loine mokse asigi da Manipur se Indiana constitution amasung legally valid oidaba mong da loksin bani Khaidem wale pass the ore madulali hai bisunga si bau bahai tri adubu pun gare yaning ta bra I could be a part and parcel of Indian Union hana dominant of India the pun bani karaleraga 1950 dagi the Union of State Constitution samukpati article 1 da India is a Union of State mayam gi punchil laga semba higher federal structural layer the unitary na khara kalli center na khara kanba onati tawi adugo federal structure dileba aduna adugo migi portas de india de hapun gi baga manaba thakta treat tawi mota khara hanthana usai gi mp Bimol na se yam chung harabadu mana khangna haiba khangdona haiba adugi ngak thamaga Vassal state pawi udramne Vassal state id koi semi sovereign bhobule dorimne Bhutan gum ki type ni ne Vassal state se external affairs ka defense ka tan khatang mingon da India ko mane yeng bi bahai tare adune ba chap chap adu babu ya udra bana ba aduna adu ko megi hanthana yeng ba mong amata adu kala de hairi bano 3rd May 2023 ri sei hum phadre tham tangai re tha phadre o thamu tangai re asida akoda mi gi khunai na leiba mapam dongna tobna taba mi la kun tha tang leiba sida mi le chingang khai hum phu ge leifam le hendraba maram dam chida refugee o helaba mi chahum chamli hat kharaba adri kun tha ni pu mang kharaba yum ni ching ni pan mapan loi kharaba ha ka laudna jaga amaga community amaga the community ru panmu panung de we are all manipuri haidana bu hainingi azada ha mete kangbu ga aziki kuki na hairiba mayam amana saba sigi changna ba yaiga yade ga yasu yadre chora chanpu tangna upal kangpuk pi kuki ni haiba sing asina kharanam na taba sida mete emda changma yadaba mete em chung atai mayam na leminari ba valley asidana hairiba kanglop sing ado sida mu hana lejarak pa kuki lona monete ko ikon kuki puno mo plan tawde aran ba tawba Manipur thokai ba pamadu adu maduna selera ga sida changan ba yadra ba adu damuk to oithok tar ba mama ha adu lerer ga ba farjon adu da lo legal tam da yaro da ba port mama tawraga lerer ba achi puno mangasa rishi kante gi dumana da direct putoga Resi kante ko banaha ama kakung hono degi Chuchanpur gi kuki nupim chama lauba ne hai nung sinabane hai anyway magi mumanu oiraga da ba oiraba subject to correction adu da chalaba thamu chuleraba aduga kanu da hogiba thanma ani hum churabra asida makul lonna dana aide lanja da bani haibigi Manipur praja puna mangna Bharat Sarkar da haiba dauna Tawiganu, Haibashi Minung Salatana Hatok Pire, Masaya, Hawik Papa Bharat Sarkarna Kamdaba Yang Dana Leba. Where is Pahalgam the 22 minutes? Kanona Narendra Modi ji na haiba the 22 minutes me khatam ho chuka. Loin phare pulle adai di anai da chinare chap chi thagat khare thakhre gi mamang da kam ko irbi yong. Loin ma chatare. Chumi Pahalgam the Shiriba Mikunga Matarukla, Hindu Mam had been the Pulamana condemned to will. But she the day
Manipur ki mi ma'am do kuki oro mete oro amabu oro India ki manung dalai reba India ki saruka moriba koi di Indian citizen natra barat basi hindi daharaga natabra sidana mi nataba dona yang beda hariba ma'am se Urakanda as a representative of the people of Manipur kar mapung ba in Manipur parliamentary constituency karasu hen chau ba haitare majority ma'am na sulai ba asigi representative amoina parliament to da tai da ko tong chamba phangdabani na mi changa ga nei puhum doi phamimni lok sabha do azuda mana tengarba minute taraga mi kano piba atu manung da zero award ki khudong chabal ga masi post to bana ba machina bal punamakta khangalimni crore samni poda khangalimni prithvi ki punamakta khangalimna ba akhoi ge bung film na bung je kok to pa yadre masi tawa da yang ai yeng dri bung film ge na phim cha je ke kan putoi ba lakshmi priya hebra achina london da haidido bharat na yeng bidra ba haibu kum mani unrepresented india yamna ot piraba na het piraba adugumba bharat ki manipur unrepresented india oiraba manipur dagi lakpa angam baching karakpada maton yobada nungai jabatu mana nungai jare haidin phongdo iba adugumba gi lam adugi bot ado lakshmi priyana ma ge film dana prithvi de ula mp Bimol na through parliament katang nungai tabadi mana ngang bu matam de kharchu theng ya to parliament du full lo ne to godra ha mi si chato hoya tu chato na mo khotro member option ho betu lejar ga su parliament da hai ki bai tu de dum itihas na le ga dam ni dana katang bu di nungai te congress ho chunu bjp ho chunu atai party ho chunu manipur ge tawa tai matam de wa na lang ga manipur ge mp na ga ngang bada aduna aina personally nungai jada bu ni ko adu mo pu no problem parliament da ngang re record le aduna han bi round da samdi lak bada adugumba maning tammalai pa ma bharat pullo re yaning da ba to ga khoi ama to na tin si hain to ga han ta ba thak te yeng bi ba se hojik chu dum lei ri bra adu man ni tit to go no ai khoi chu noi gumba indian ni bengali gumba indian ni up wala gumani tamil ma sa gumani maharashtra ma sa gumani manipuri ai khoi chu indian ni we are all indian, let none divide us haina haibana ba aduna ana pukali bisa bharat sarkar da achauba warning achauba chaipu ma haitare marwena Narendra Modi ji aduga Amit Shah ji da pibani masi yamna chumi asigi matungina bharat sarkar na o manipur da prajana hari ba moge representative na hairip se masi mo putu hoi mo se amwaro na toro male ai khoi na khatang meng chang ba chumi aina kambera pa chu phagani haina khal yam nuai je za zana ozagi be mieng dege ko za Bimol na parliament da phongdo ki ba wafam mai khoi kage bo ngun dege leiriba situation ziga parliament da ozana mari kum da phongdo piga ani dugi mari du karai phau pure ye ba ya ge haibadu ozana thambire adu makha tarak phasidi o sathagi ba May 23 2023 dagi hoju phau buda sathagi ba sidagi mi mayam ama hatkre aduga mayum makai later no hoju phau buda mayum makai hanjan ba ngam dadana miyoi kya amkha leire khoi gi mang du hoju phong sana uri miyoi kya gi mamit gi mapi kang dana hoju phau buda yum da hanjal hanbiu aidana khoi leiri matang sida pawungi mieng da masi this is a human rights failure ni haina pawungi mieng da masi absolutely complete human right violation kanana mangali bano cha thongim si kanano thobu si kanano drama sanari si kanano ba Bharat sarkar Manipur sarkar BJP natro Bimol bu karino na mother wakopu binatro mana dolai tong mi dam ta kang waduri no dolai tong maduna somne thoro somne chalo hai dam no tro wakopu bi du dam nang na wakopu bi nang na kan law ta dana dolai tong ma je amu wado le chara hen no le hai su kari hai no ba ai je kalam te ke de par na te ko Bimol di representative ni he is not authority
ma government nate Laude. laudbe lau bai bichi mai mathoni adu changma ni phum de le bada Bengal the communist mam TMC mam kariba Kerala de DMK ge kariba Maharashtra ge Shiv Sena kariba Manipur ge am mana ka dudori ba labu lamun ne adu de he is the champion of all bo haininga Congress ki nate ko je Bimol oina ma go masidi matung da sula ka du man de harimna adu maram chadana magi ere adu da ma authority nate ba mai mathau di lau ba adunani agoina political parties na appeal to center the sarkar paibegi MP thagano ba ko opposition tho congress na pairena congress na ta batao CPI oramidna ngangom moindro tawidna yunam yaima tawidna mega chandra tawidna la chama chau tawidna amma mangaida kharkar loin tawram ngakta ba ruling gi oibidudi BJP ro congress ko amata nang de yaiga ya dega aduna huino khongadabda gadano khongmasu yabanate chak thongiba pujari ajana phajana thongdrabada thum phajana thaktrabada summa pandala ribse nangna thum thakna ba laude nangna singin chinna ba laude kan hayo sibu chumbrane I'm not supporting the Bimol ko duki wani lamun gare okul ke kangde mi changma ga ni pum doiduda mini pungkhai bu nate ne mini tara bu pharamoida aji kaktam khutna chumatan de obiro haidana yaunai parliament ki che ai oru banate adu moi ge kalmana practice hoye che ai larik pai moi ge debate yenge ba yam wa gare bu question ga hang mo je hetalo khut pa ya de ba lottery ga tawrim ne ba kat motion pu kat pa calling attention adi party ge mo ai aba ka haidana hoi adu ge era tu ti am lei re aduna to some extent lei basida budget session ge manung sida yauruktere matam phanga mo kha ko khara khanga ne ta manipur khote mo tak phangya ponte anga phoi da ne manipur ngang ya dra ko thoe ai ne ta hai bisu ya banate aduna khara phajana tawraga thami bise ko khara henna thamani chu yai ko adu su yai aduna phajana tawbni adu bachar literature chumi independent ani oiram ni Indian independent state ama Manipur sovereign independent nation state ama ani is punchin na kanda besel state ama da tawbatu mana khara hanthaba thata tawbana nang de aina loksela bani ko hairaga parsi state thamitu besel state natro akoi di chap chap sovereign ni India ju sovereign ani punbin nare adi akoi ani mak sovereign ni haida je sovereign ko no jo hairi India ki manung dalai be state puna maksa state has got its own sovereignty in the state list. State list number 2 ki matung inna state ki masagi sovereign power leje laipa apun magi sovereign na amani state masagi sovereign lejeri haibana ba aduna am chumna sijna ba pot amana ba aduda sai santana halibdo basal de bonatre na kaino aina mutung norok state haragena norok state ki thakta kochi thamne ba aduna kana no bai khoi thakta tawri ba the foreign hen yauraga hoi hojipudi pha ba pun ba tawdana khara tawre Ukraine gi taruk ama moi dum te chumna la pne PAP param de haibi khakte ki ne bu da hai adu ki changdok cheng do khangdra America ma sa dum di am chang ne chena re dna kautrukki aduga moirang korengi piroi gi da arang pham ma sokkiba chigiba chingdo adugi leiriba mamna hoji mayam no question to remni high court bu thaba yabra yengo idana mani population paraga foreign estrogba hangalu adu tawudi high court na karina ko thinin mangam de investigation je koktuk ke de ena paire ya moran case to ena paire ya dudi ena pari bida manna ba tongana mani population hangba me to ko ina pami wa ne kaya budi yadu mandra aduna ko oge wani aduna adugumba leiriba mayam sida madu jawad sarkar na natro tawdur sibo manipur sarkar ni kari tawungam ge manipur sarkar jo chapchana nupa thokna ai sai na wala su kam chan chu nupa thokna hana ge lebe chu tawgadum ni tawdi ai na hana ge to kare ada hojik chu taw hari na se ma thama ma khani ani phadri na ko khitang yeng bi yari haibadi mana fataba tawraga de koi hinjina launi hinjina haini chapchabdo tawrakpa yaridana
mana khare to je no sai santanai de chumme ba ai chu sai chu ne ba honorable CM do adada ma ge protocol kai ba kai de ba ma na highway de chummi ai ana to ro onani ai kala mum ta na ngonda misli to bole te ai chatni tai hom ji ona bangam dre de ona ba yare ona sa ge ona da chi na har pa du da sab kari kai ge chi bo noi ai nda kari yaw ge chi hai na ba wa ai nda ya de ba de hai te but a through of the minister on a protocol ge yana da prime minister ne ana sen ai ngo ri sa ba ji ta han to bra Bangkok ta ma ge secretary thara ka kano to ko ge negotiator thara ka to li adu mai to ra na adu ngai tan le bu ko le de kam ko na how long we will take time kam ko na lo te no hai ge so dum chum le ba san ta ko adu na hoi niom kai ram be ai karam de be un ne na santi pur na ba khai tang hu bi su phatar bra na no o adu ge nang ge adu ba no ba CM ge intention le de adu su pai adu bu protocol ngam lu ta bu matung le si no no ba chi de un ni matung de phal da hai adu well london how la how la adu nang adu le chalo le kan ai bau yau na hai mi ko ngarang bau ba adu le chalo le ka ri na do un na ga to ga pho pho na bo na ba tu de ko na support to bi ta ba adu na Hojiki point la ga Bimol na Khaidem to ri che ko tom sa na buti ma he na ho ning be ni ko adu su ya adu ma lo na ma ya ba de na te ba parliament ge to ri ba processing si da ba ma se som da nang ge Maharashtra de ge UP de ge ma lo ne Kerala li communist kang bu ma ri kan ram do adu da ma che da mo ge ya hu na ba ni Bengal de ga to ri ba ma ra da Manipur ga ni cha na ama do yang ngam ponte to ko ngam di matam phang moya ba adu ko masul le binina mana thamiba hoi okhul ge thamani chumi atai te ge thamani hoju ge thamani mathang da so thamo ga re ka no ta april ge ka no adu ba cha tha dori ni na thamok pa chu yai khardang to ri bi chu ko na thagat pa su mathang chan na to si aram da to ga su sai si haidana ismaina second round ge lo selak pa su adu haini aduna Vassal state tanate Bharat Sarkar na Maruina Narendra Modi na Amit Shah na central government na double engine ge government na Manipur da University armed forces special power check thamjin na kaya ma tawre chai hum ji wangang dre prithvi gi world Guinness book world record te yaw ya bi mong da han ba mayam ma tawre ba koi chida ade sarkar sachon paili bisi ade dictate tawraga puppet type ta ba Taudana Tawleva, Messi Punamaka chair, Taudana Bakara attention draw Tobani Hanalowi. That's it. About the Tambiki was that human right violation to human rights totally failure ni hai ko na lo re ado the sigi mayok chi the presa me amami irang adum hanjan human right violation to pa da hekta miam sing ji thoga irang hekta hore matam de sarkar gi side gi inquiry to re hai da ne hek to ga presa miam sing ji da irang hekta ikoi da nemtan ba subside to gi pod ma khang le ba ado matang de inquiry ji ek to ga sum mai changan da bai phiam le ji inquiry delay to ji negligence ne lo gadra nataga necessity ke mission 1952 ki makhada lamba commission chamber lamba du tokre atopa Punjabi justice retired judge amana supreme court ki oramba amana chair tor ka man tor tha taruk 23 ki chapter ba dekhang de 23 ki June July ga dai de ki ra aga sa dai ra subject to correction tha taruk en cheng we ne di taruk among yai thoi taruk me hoji phau cha affidavit more than 20,000 and filed over cookie Makai Makai all government ki all tongan Makeda. How do you pouch him money? Adusumana Hepetona Halip. Inquiry to give back Kanana Hobano, Carmito, Ropono, to find out the truth. Adumati put hope to Midla. From the Karimamatam the people share na, may say in a homely hygiene editor guild, not so hygiene the rare. It is in a car majority, even in a Chumina Mount or one mana, Hamina Pubira, one in a high mean, low with the Chumi. A shame, but they can who eat may 3 to the D, Clay Piper, Mam Tora Gatori to Canano. I will put a dulija Badu, government in their neighbor government, when you put Highland, I mean, I would the image Makai agony. Ada logi matung in December, retire judge amana, retire samana, IPS samana, China. Tau bisi chungni hire gamachina chahi asuk sang na lo bisa. Masi yam sati na chumde,
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯔꯤꯕ justice ꯐꯪꯕꯒ ꯆꯞ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ